Muraho neza shefu twari tuguhamagaye turi kuri radiyo ya Vision of Mulenge, twagira tukubaze amakuru uko mu Minembwe havyutse, kuko twabonye bavuga ko hari ibitero byazindutse bigagwa ku baturage uyu munsi. Bimeze bite? Niko bimeze. Uyu munsi uje intambara, ariko mu ruhande rw'uburengerazuba bwa Minembwe aho bita za Kwirumba, ariko uyu munsi havyutse izingiriya mu ruhande rwo mu Centre amajaruguru nyine isubira nk'itunga. Waruvuze ngo ibitero vyabereye he neza? Zabereye mu bice by'Itombwe aho bita Marunde. Niho abanzi bashatse kuza kunyaga inka, kuko abungeri bari baragiye, abanzi bahita bazamuka bashaka kuza kunyaga inka. Basanga abasore bari maso, nuko baratangira kurwana. Mu kanya tuvuganye urugamba nyine bakirimo, ariko umwanzi yaratangiye gusubira inyuma, kuko nta mbaraga gifite n'uwo kwibonera. Ubu tuvugana mu masaha yo mu Minembwe ni saa zingahe? Amasaha turi saa zirindwi n'igice z'amanywa. Ni ukuvuga ngo ibitero byose byari byaje biturutse muri kariya gace ka Mibunda byose byabashije gusubizwayo? Yego nuko byari bimeze. Bari barangije ntabwo abungeri bari baragiye, abanzi bazirangije bahita bazamuka bava mu Mibunda nyine bava n'uruhande rwita baho bita mu Gitutu, nuko bashaka kugera nyine kuri izo nka, ariko abasore bahita bahaguruka nyine barabarwanya. Ubu babirukanye barabarengeye ba Marunde nyine iriya hirya aho bita iriya mu Bashambara hirya. None se ubwo tuvuge ko baje baturutse za Gipupu, ese Gipupu hari ababembe bakibayo cyangwa nabo bari barahunze? Gipupu baracyarimo, ariko nabo barwanyi bahari niho bari baturutse, za Mibunde amajepfo hose mubanzi nyine ngaho bari baturutse. Hanyuma ibitero by'ejo ibyo byagenze gute? Byarangiye umwanzi n'ubundi dutekereza ko ashobora kuba yakubiswe, ariko mwe muba muri kuri tele nimwe mugomba kutubwira amakuru y'ukuri. Ibitero by'ejo byagarukiye zateye iruhande rwo Kwirumba. Nari mvuze ko ari iburengerazuba bwa Minembwe, donc yohereza mu Rurenge, naho niho barwaniye bamanura imisozi ijya ku Kijombo. Rero ntibabageze ku Kijombo iri imbere, haja mu mihana yaho barabihorera. Oya, umwanzi yaratsinzwe, yacitse imbaraga, ariko aragaragaza gusa, ariko ntabahayasha. Niko bimeze, uko bagaye ibitero niko bahunga, kandi nyine n'abanzi basa n'abashyigikiwe na guverinoma ya Kongo. Niyo mpamvu basa nkaho bagenda bagaruka. Iyo babahaye ibikoresho bumva yuko nta handi bagomba kuja mu kurwanya abaturage mu Minembwe. None se ko hari inzandiko n'ubundi muri iki cyumweru twabonye ko hari abazarendo bashobora kuba ngo barimo biyunga na MRDP cyangwa se ariyo twirwaneho, bimeze bite? Turi kumwe na shefu uri mu Minembwe, arimo aratubwira uko bimeze mu rugamba. Narimbajije tese muri iki cyumweru ko twabonye inzandiko ziva mu bazarendo zemeza ko hari abazarendo barimo biyunga na MRDP cyangwa se twirwaneho. Izo zandiko ni iz'ukuri cyangwa ni ikinyoma? Bimeze bite? Sako bimeze nk'ibintu za politike bibaye bihari, ntizopfa kuvugwa gusa, kandi bitanahari wenda bishobora kuba ari amakuru. Ni amakuru nyine ya politike, ntabwo umuntu ashobora kuyasobanukirwa neza utayinjiyemo.
shefu none ko twabo hari inzandiko General Masunzu agize iminsi asohora bavuga ko ngo batazatera AFC ahubwo ngo bazitabara mu gihe batewe. None kubera ko uyu munsi aribwo bakomeje gushiraho umurego cyane kugira ngo bagabe ibitero mu misozi y'Umurenge. Urumva nyine kujijisha ko hari gufata abantu ku maso, none se bitabaye kugira ngo baze gutera ibitero mu baturage mu Minembwe. Hari umusirikare wabo uhari kugira ngo baze kumutabara. Ni gufata abantu ku maso nyine kugira ngo bagere ku ntego zabo. Mwihangane, urugamba tuzarutsinda. Ushobora kutubwira uko bimeze iriya muco hagati nimba mukurikirana amakuru y'indondo, kuko akenshi kubera ko nyine bo nta marezo bagira usanga turi kwibanda cyane ku makuru yo mu Minembwe, ariko ntitumenye uko ku ndondo bimeze bite, naho nimba mubasha kuvugana n'abaho mugakurikirana amakuru yaho. Duherukana ku ejo nta kibazo cyari gihari, gusa nyine ikibazo kibaye nabo bahita baja ku marezo bakatubwira amakuru, ariko ntacyo batubwira, umva nta kibazo gihari. Kuko baja mu marezo nyine ahantu hari amarezo kugira ngo tubashe kuvugana iyo habaye ikibazo fulani. Uvuga ngo ahantu hose ubu amasoko ararema, nta kibazo, umunyu warabonetse, isukari iraboneka. Biraboneka kabisa, birahari. Bisa nyine bigiye bizamura agaciro, ariko birahari. Aktivite zose zirakorwa nyine nk'uko bisanzwe, umutekano ni wose. Nuko asante. Tugarutse n'ubundi ku makuru y'ivyo bitero byarimo bitegurwa uyu munsi muri kara gace ka Marunde. Nuvuga ngo hari inka zabashije kunyagwa uyu munsi? Aya naya banyazwe, nta ikindi kibazo cyabaye, gusa nyine bari batarahagera aho inka ziri kuko abasore bahise barangiza kure. Ariko inka ziri ntabwo bahageze. Dusubiye mu ruhande rwa Rugezi, nabwo hari inkuru nyinshi ziza zitubwira ko hari ibitero biri hafi hariya birimo bitegurwa ngo za sharingi. Bimeze bite? Wewe ubasha kuvugana n'abaho cyangwa ukurikirana amakuru yaho? Rugezi intambara zagumye kuba nyinshi kuva bahafashe kugeza uyu munsi, basa nkaho bamaze gucogora, babona ko imbaraga zose kwirwanaho ushobora kuba wazifukanije hariya. Niko kuko bakoze strategy yo kuvuga ngo baze guturuka mu yandi marembo, kuko babonaga ari yarembo bitagishobotse, baturuka mu yandi marembo, ariko nanone naho byabananiye. Urumva na ahantu hose bagenda bagerageza nyine bashaka ikintu binjira muri Minembwe, ariko ntibabashobokeye. Irembo rya Mukoko cyangwa se kuri 0 bimeze bite naho? Rero handi haratuje, uko turavuga n'abahari haratuje, nta kibazo. Gusa nyine ibindiro z'abanzi nyine baba bari baza aho biriri, ariko iyo bataje gutera abaturage nta kibazo kiba gihari, ariko iyo baje gutera niho haba intambara. Haratuje, nta kibazo gihari. Urakoze cyane shefu ku makuru uduhaye. Hari abantu benshi baza bumva uvuga ku mateleviziyo yacu cyangwa se ku maradiyo yacu atandukanye, bakavuga ngo uyu muntu ntaba mu Minembwe. Ushobora kutubwira neza ahantu uhagaze kuri uyu munota? Ndi mu Minembwe rwose, aho mpagaze neza ndi aho bita muri centre haruguru, aho hari brigade, aho brigade yari ntabwo hano mpagaze kurana amasaha. Ndahazi, ndahabona. Hari ku topa ntaba antene ndi iruhande rwayo. Uyu munsi akazuba kavuye, akavura kaguye, ikirere kimeze gute muri rusange? Ikirere kirijimye, nta mvura ihari kandi nta zuba rihari. Kuvuga ngo hari ibicu byinshi byapfutse izuba nk'iri kwaka, kuva mu gitondo
hari izuba rike cyane ariko nta mvura iragwa kandi haratuje gusa nta n'umuyaga uhari. ni ukuvuga ngo ubu ni ku iheshi sinzi nimba abantu benshi bumva ku iheshi icyo ari cyo ubu muri ko murakora ibiki nyine bijyanye na za akitivite zose z'iwacu murimo murahingira ibishyimbo cyangwa igihe cyo guhingira ibishyimbo ntikiragera. turi n'iki kinini gikomeye kijya mu kwezi k'umunani haba ibyishimo muri kanaparezo asanga imisozi yumye ifite ubwato bwumye busa n'ubugize ndetse hakaba n'ahandi usanga hagiye hasha naho aktivite zihari bamaze gusarura ibigori n'ibishyimbo nguko barahinga ibikongo abafite ibishanga barahinga ibikongo abandi benshi bamaze gutera mu kongo uko ikirere kimeze. Yego abantu bavuye iwacu ari bakuru turabizi neza ko iki ni igihe cy'isarura igihe cici haba hari izuba ryinshi n'agakungugu. Nuko niko bimeze kabisa umukungugu uriho mwinshi cyane uragenda wambara umwenda nyuma y'isaha ugasanga wahari. Aho imvura izagwa ntizigwa mu kwezi kwa 9 se mu hafi mu kwa 10 gutyo. Yego ikindi barashira ko iyo tugiye kurangiza ukwezi k'umunani turadutegereje imvura nyine ko igenda ijya gato. None shefu inka zasigaye zacitse ku icumu ry'abo bajenesi ubu nyine ni muci zimerewe gute zifite aho zirisha ibisambu mperuka ko twaza turagira ibisambu muci biraboneka bimeze bite? Halo ibisambu muragiramo biraboneka ubwatsi inka muri rusange amatungo ubu mu gihe cici nyine byabaga bigoye ubu nyine zimerewe gute zidafite aho zisubirira? Urabona nyine uko bivuze ni igihe cici imisozi ni cyane nta umusozi nta ushobora kubona akatsi kabisi inka zigenda zirisha mu bisambu aho bakuye imyaka ibigori ibishyimbo n'uko no mu bishanga inka zo mu nyine ibishanga usanga babishyira mu bishanga ariko nyine ibiciro birahari bikomeye mu buryo inka zifite inzara nyinshi. Shefu reka tugushimire ku mwanya wawe ndabizi tuzakomeza tuvugana kenshi abazakomeza kudukurikirana kuri radiyo yacu ya Vision of Mulenge bazagenda bakumva bazagenda bamagwa amatsiko y'ukuntu akarere kabyutse. Yego turikumwe bavuga ngo turi mu minembwe barishe rwose n'imminembwe intambara zitangira nabi uyu munsi aho tugeze muri mu minembwe ntabwo nigeze mvuga. Oya ncewe ndabizi ko uri mu minembwe rwose nje ndabizi cyane aba babivuga nyine reka tubamara impungenge tubumvise kuri mu minembwe rwose. None niki wabwira ijambo rimwe kugira ngo dusoze niki wabwira leta ya Kongo muri rusange nubwo ariyo yatumaze? Ibiri cy'abanzi nta kundi nababwira ngo barekera aho ngaho aho bageze ntacyo bagezeho nibarekera aho ngaho turi abaturage kimwe n'abandi bakongomani aho bazatorwa ibyo batekereza zo kudukura mu gihugu ntabwo birimo ibyo bakoze ni uko nibarekera aho birahagije. None hari ijambo rimwe ushobora gusaba abantu bakomeye muri iyi si bashobora kumva ururimi rwacu tubaye tuvuga uyu munsi ndetse ibyo tuvuga birashobora no guhindurwa mu zindi ndimi bakazazumva hari irindi jambo rimwe ushobora gusaba abo bantu? tuvukana cyangwa se abo tuvuga ururimi rumwe kubabwira yuko tugomba gufatikanya umukingi wo kurwanya
kurwanira igihugu no kurwanya akarere kacu n'gakondo yacu twasigiye n'abasukuruza tutahawe n'umuntu ari we wese twasabishije ubwenegihugu n'aho twavukiye n'aho twakuriye n'aho twasangiye kugeza n'uyu munsi ko turahabyarira ko turahororera ariko abanzi cyangwa se leta yakoze bafatanya n'abanzi kugira ngo bimbure ubwoko bumwe buri mu karere kamwe icumbi impamvu yaho kandi igitangaza kinini hakaba n'abene wacu bamwe babashigikira bafatikanya nabo kugira ngo bagumatikirwe nabi ariko umuntu wese yakagombye kwiyumvisha guhaguruka kutuvuganira udashoboye kuvuga agakora udashoboye gukora akarwana tugeze ku ntsinzi yo kubaho kimwe n'abandi bakongomani bari muri Kongo kubaho dufite uburenganzira bwo kugenda uko dushaka kubaho dufite uburenganzira bwo korora uko dushaka no guhinga uko dushaka turi abakongomani ntabwo tubisabisha abakongomani bujuje amakondisiyo yo kuba abakongomani murakoze cyane shefu utumye ngira ikindi kibazo hari umugabo w'i Burundi witwa Mbayahaga ni umuapotere ni umupasitori muri mu ikanisa nyine ayoboye yagiye kuri social media muri iyi minsi muri izi ntambara z'iwacu ziriho yirirwa avuga cyane ko abarundi bari muri Kongo ngo barimo batanga umutekano ku banyamurenge mu by'ukuri wowe uri mu Minembwe waduheza umuco kuri ico kintu batanga umutekano gutese kandi ariho biriho bwiza barwana nta amateka azafashwe zerekanye ku marezo sosiyo bivuga uko bari ku rugamba ni ukuvuga ngo abo nabo bafatikanyije n'abantu kutugirira nabi kubera iki aje kubesha ngo batanga umutekano hese kandi ariho bari kurwana iyo barwana mu rwego rw'isi yose ni naho bafatiriwe bamwe bagaragaye se tuzabonetse ku marezo sosiyo ivyo nari mbikubajije ariko nanje ndabizi ko abarundi na leta ya Kongo nta leta ya Kongo nta leta y'u Burundi bose ni bamwe bahagurukiye kuturimbura cyane rwose cyane ni ibihishe ni bigaragara ni ibintu bitari byo kuvuga ngo ko turarinda kandi nibo barwanye nibo bafatikanyije na leta ya Kongo mu kutugirira nabi kandi nta munsi n'umwe turatekereza gufatikanya cyangwa se no kugaza ibitero mu Burundi ariko kugira ngo abarundi baze batera igihugu cyacu baze kutugirira nabi gufatikanya n'abanzi nta n'ikimenyetso cyakora bo ntawabagaya nawe no gushaka amaramuko wenda abana babo bari barwaye za bwaki baza gushakira amaramuko hano muri Kongo ariko abo tugaya ni leta ya Kongo ifatikanya n'abanzi cyangwa se irabita y'abanzi kugira ngo baze batugirire nabi rero nibo banzi murakoze cyane urakoze shefu reka tugushimire kandi tubifuriza gukomeza kugira igicamunsi cyiza yego murakoze cyane imana ibaheze imigisha kuba mutekereza kubigisha murakoze tubibutse ko twari kuri radiyo na televiziyo za Vision of Mulenge turabashimiye inshuti bavandimwe mwari mudukurikiye mukomeze mudukurikire no kudushigikira murakoze mwese turabashimiye ntabwo turi abasazi ntabwo turi ibifu ibyo turimo turabizi twaravyiyemeje ko tutazatega amajosi ngo batwice